Kolomka tay sanja kaham tay narok jok tanano ani khani hamjak mai ruinai DD-O-Baisong chajak DD-O-Baisong season 1 narok jok tanano lamsobo au phasal phaisok pai piuka bahan hai hati kiting rei narok bai malaina hani phaisok pai piuka tay ambo belaino excited tay narok bo belaino excited ing dong khana tini ni DD-O-Baisong bo sabo phaisok pai ga au tini ni sini DD-O-Baisong ni phaisok pai ga narok ni belaino bukhani gana ni sini bukhok phaide heke sing sini bukhok song no sing ringi na halai siwana kotot dahar mungbai imang yakli narok jot tono na lamsogo tini ni sini DD-O-Baisong chajak DD-O-Baisong pandawo narok bahai tongbai sagradi au ang mukaham no tini narok ni beskango phaisok paika DD-O-Baisong gei puilano yang ani yak lo phasing Deepika ini bagai sangya photog lailano tai dili yak lo tongga Elizabeth Poloy narok jot tono no khani gana ni boro tai yang ani yak si phasing Deepika tai Deepika ni yak lo deng mari narok hanya langsung go sini DD-O-Baisong ba au hege sing tini puilani phasing no first round thangnani sekang sing puila thanglaigrao no borokni tong jorawo borokni langmao eba kheba bong life rogo tamo changes rok phaika eba kheba borokni langmao tamorok cholitong sangabo kisa saiman laine borokni khuptino ge puila no thangana ang Deepika ni yago Deepika hage saikhanar gadi bahai tong tai tau nang bahai tong sagada so puila no jotono no khulumga nai tong nai ta khuptei bukhuk song ani mungke Devika Debarma te ani kami engkha daria thol jore lamo ang tabuk tongma gangke oro yang drop gate area ono okay nung tabuk rogo tamrok khai tong tai nung sini je Kokborok ni rechamung rok ni phasing tei nung to sini jage rok tongma ba hangkai nungo bahai kyo hafarok gadal khabar kisa saikna tabuk to ang as a content creator ke samung khai tongo aboni logyo ang tabuk teaching obo recently join khaisa ke je omo chengmani gangke back in the year 2022 nishmi no chengi phaimani ke kisa khai hai ke no Instagram mo reels rok sanamang abuni yagulo ang kaisa page no thangka among ke Miss Northeast nai ke amo sikimo angmani 2023 o ke ajago ang as a Miss photogenic of Miss Northeast amoman khate check boman kha par 1 lakh ni round ni logi kaisa apuru ni shiminani aste ke kisa exposure rok bomang ka shinimung mangkha ke angchong khang tabu content create khai thang shinai nai ke tabuk sak jara mo cholino dong khata nge ne tabu tai ni content ke tam no tei ne nang kabang ko khlai nan mu chung tai khlai tong ang basically lifestyle ani je tong mani allied fashion brands rok by shamung khayo sometimes skincare brands botong jotono lifestyle ke sometimes ke amti high jewelry brand rok by shamung khayo amorok mata tam khai nang tabuk thinango hangkang khai nang sini je Kokborok ni rechabmung ni je hafarogo gadalai video album rok nang khainani rok odo wan chukjak amule ang wan chukje ko ang kicha acting hongke zero abuni bagai ang acting role thangjak lakhne wan chuk Doordarshan bai hingangke tini the first time gadal ani first time and amuni bagang Doordarshan joto team no na hambai anoro amsuk platform kaham o ano invite khaimani bagai belai no kaham ko Deepika ni tong jorani Kokborok no sang khanamani yagulo phaide heke bobai tini ni first round thanglai tini ni first round naithok sini haike sing tabuk chenglai sinai tini ni first round sini Devika bai okay ang puila oboni rider nongno saklai ruane norok bukhnai dong bido oro kaisini mane chatta game bono complete samung no complete ma khainai riginai risha ma thepnai flower no khumno oro ma toninai tai thokke boi tek ma khainai tai cushion ma danai chimthai churi kaninai ma tia kaninai juice nangai asijra jese jora komni bisingo nang complete khaimanai ningke nung 40 point mannai 40 points mannai ningke aboni yagulo chosma thubui selfie mannane aboke jorani phataro acha ke norok buji khana bole gesen sini puilani thumung start khalaisinai
nini jora start mo tabu 25, 24, 23, 22, 21, 22, 19, 18, 17, 19 ni pore 17, na 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ya sato nei 12, 11, 10, 9, 9 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. completing the count tabu những cái hấp nó thân tông ngó tại xa có bán cái đôi thường người bán hàng cái table 40 more point đi ra nào đừng hàng người bán này ở trên địa phân cho có Gotcha. tabu mà thìa cái gì tại juice finish 어머, time ni very full. in time just more to week selfie na gan Devika bahai ma tongkha neng jara kisani bisigo damo complete khaima kana ni wansu Kitsa time na kharik nai thep tani. Take to. tough da Omo pilo si kisa tough borok khana bai khana. Hai pano oro kisa time nang khata. okay Devika o kaisini samung no pariman kha 1.37 second do 1.37. thì nhìn thấy ở thằng măng khác hai cái tao càng thằng này anh yang yak ra phải xin qua Jacksini Elizabeth có lời đi thành yêu anh cái Eli sao cái đi bahai tông ang kaham na tong cái nini life tao bahai choli tông nini to cái sa khorok sa cute 사즈 tongo cái life cerai rok mane ya gulo pasuk jarate nini life mane slime hai cái nini langmau au bisa share kai actually ani live to tabu kabang mano so much is happening mai ta kabang mano chole tongo tamo khainai khaya kunu chabi maya especially nang sama hai cherai mane ya gulo life totally change ngai thanga but for good age angwan su go after married kaijak bainai cherai bainai life tamang na tong sei mangnai maybe just khorok sa bari thangnai cherai but am hai kun ang ya life mane life after marriage kaijak bainai cherai bainai belai khano beautiful means nang tension man time shikrai because nang chera basa ke involve ngo bono nai thani bono chari thani bono muthu thani sani dui tin bar ma muthu garo sipsak time thang hinge bot puro bo basa ke tam chari nai hinga kai tini bono phatarat langa datlang yam wan sumang means time bati kha light thang sirigya amai ka nang tab enjoy khai tonga ni life no so it's a very beautiful experience ngai tab cha mong rok no tei sini je durodarshan bai nang gadal mani bos jorani smiro gadali phai mani awro isa share kai chap mu to ang to casual singer ya to fono ang mito man jarate ang je furo class 11 porikha gating Christmas special ni ba ke ang oro recording ni ba ke phai ka waisa ang group song 11 class 11 pore puro hinga ke amon ya gulo ang I think bishik ni sekango kaisa ni talk song khana jakho gobin bai inka mania gulo tini taisa ora sujok man tini taisa sujok man phika cái tabuk tai nung ni cherai no hangkang kai botai khenai nung to khraksa belai no tam thai actress ni busini jago kormoti ni busini jago katai bono ke nung boti hai lama rogo nung rohorna ni ni kharo chongjak eba kheba tam ro khaina musung ni cherai na tai ang to as a singer as an artist bonobo abono mana mutung to phano ang sakang nai bo feel to interest hinke tabong isimeno nai hinke bo
송도 제란 치면 사이먼은 뭐 스포츠다 인트레스트 뭐 뮤직어다 인트레스트 이게 아버는 나이 once ang amno figure out kayo ang ayang digon bono nurture khai tlanai pia one thing is a must abong ke bonang je tikha bono martial art phrangnai 제란이 simino nango abo sini joto self buri defense ni bagai ngay sung eli ni khuk tui bahana bini engtong jarani kisi sa kokrok sung khana laika hageta bo boy basung thangnai nai tini ni first round nai thok sini ngay nung raida to saiman khana ngay sung tabo changlai sini okay nini time start now 5 24 23 22 21 20 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. phải kya kawan khai mani moni ni bo phanya ka suka back khaina rok ta second no bo afrote bo ma hirung thanai nung oi siki kale koni ya ko kre thanga bo bo juice manung banya mo manung banya bo do ti khai ke nung sakang cái togu đây mà phải kya ka selfie kaisa khai ta bo sung bkha ba hai ma tong dik dik dang tong kisa yang lo wina ngai na khai eli si khai ta bo sung bkha ba hai ma tong dik dik dang tong kisa yang lo wina ngai na khai eli sini tini no kai sini samung no pariman kha 1.7 second thank you hai kita buk sung yang ani yak si phasing tongo hamjuk katal hai tini belai no burei bonai thok ke sajoi phai ka tai emnet bonai thok no inkai lipika ni thani thanglai nai lipika bahai dong sagra di ang ka hamna tong bai inkai nung kaijak mani yagulo bahai nini life ni kisa slaijak mani rok no sangbai share khai kaijak bai to ko ang mano slaijak ka bai pila khai to address laijak ka ani delivery boy la bo ani delivery boy rok pila ka boran kamaja khana ani ka jam address thangnai kana amon tai ko parcel na phane ro address laijak bai kha ga live to ko mon changes phayo responsibility phayo nok ni samu hai ke ani kam ni samu inge ikota duita kam nok da samlok nai ani samung da samlok nai but ani husband ana support khayo ban backbone like he chubao yes kai nung kai se boni yagulo bo nung to kai sa video album bo khai ga kai abo ni yagulo nung ta bo te bo sujuk ma khe chep ma khe nung khlai ne ble by sana thangkai ang as an actress ang 10-11 years engkado samung khlaiman but nanya thangkai total ani je video goni hirogoi 15 to 16 engkhana hai ke ba tei ek duita fan bising manu ang sana thangmake ang as an actress ang involved ya ang just jefro ang muchung interest nga fro khayo jefro by sharmila bang bisi close ang bo khayo ang saja kan ke khaina ke pandemic to surung thangka fro no agi fro ta ngang ke ang afro aste ang content creation ang involved thangka hangke ang ta bo 5 years ngi tong content creation no and content writer bo ang 2 years ngi samung khai tong ta ke belai no ka ham ko kai tai nung bo jorani simi nung u ko tam nai u je album ro khaina ni wan chuka eba kani na kisa kisa boot bokhro ko buran jimi sarai ni simi da tong na am hai ro kisa sai khina jefro khashika rochamung rong ni kisa siti kha afrun chimen ang agi rochamung sikhanai me yang musajak ting for especially by ni gan to gana amo ani age ni ani senior and junior rong phan sing taw phan sing
school ni syllabus mutu da tong kere but gana ni hook step joto no mutu tong jagi mosamani so by norok no nai no inspired ngo bokhor go hap to ochini tripura bo amti ngi manu ngi manu so apun chin Apun aste hap aste kata. hap kata finally sung tini joto na thancha ka ro panda khale tongo au hai ke sung lipika ni khukti bo hai no bini engtong jarani kisi sa kok sung khana laika bo bai bo thangnai nai sung tini ni first round naithoksini hai ke lipika nung tiar no tong na ble I bai kisa kirizak kisa kirijak na kokri ngai nengo samung khaite khaite nung background to ma khaini do tabok di ngai nini jora star dungo tabok 25 Kurang kotor ke 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 teno ko sajan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 yes pai kya count family jaldi 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 botol banyak sih David makannya enggak Oma please lipika neng ka hamno thungi tongo Okay. nengdi take the first time bye finish Dog, selfie na inagali. Lipika, bahay mo tong nung jora basik nakana ni wansuk. bye no Eli nunu kuinay. Nung nervous ngunay jora na harapay ka. Tiga buat tangga 2 din ba Doko kiri nung kaisi ni samung na klaiman ka 1.32 second do. Kokiri kaham na thung ka. Do ni hai kam. Lipika ni ya gulo tabuk thanglayang rengmari ni thani. Ke rengmari nung bahay tong sagradi. ang kaham no bay hambay tini ano DD-O-Baisong ni hinma bagay Nono bahay no ro jora tiklai phai ma bagai belai no hambay. Tai tabuk nung tamrok tini samung khai tong oborok na sungo kisa sadi tai sini nai tong nai sini je saima na mujung tong nai sini lukurok no kisa sai khna di nung sain sejung bolai di kisa do. hambay puila to ang kaisa certified chef tai ang tabuk kaisa Mochiko's Cakes and Patisserie ni owner Oh, wow. Gatai nung nino samung rog no buskang rogo tai bahai ke tebo puar na ni rog nung wan sugui tong. puila to ang cherai furu ni shimino ani songnani muchungmani tongmani but because of my family background joto no doctor engineer ni family so ano boborok omtino naimani Sanam na musung sanam na muchungmani but unfortunately ang line no thanglia Song tani phasi se bkha. so ani final years of ani BTech khaifuru degree afuru ang wanshuka je ang ani dreams no follow khaisinai heli oloke ani family bano support khaika amoni bage ang tini kaisa chef mangkha borok ni bage no kyang wanshugo je Tripura wo
maximum senior ni knowledge kari asik borok wanshu go je chef na ni hengke nang IHM ba hotel management ni through te thangna nango but ang je course khaika amo culinary so culinary ni through te borok bo chef mano karon ki culinary kaisa French term cooking institute ni but India o omo onek kom no shini jago so ang Shaiman Rina mu chungota chini Tripura obo je omo nibo scope tong omo nibo courses tong je jara songmongrok hamjak nai borok amo a course no khaimano wow hingke sini je nai tongnai borok no bo nang tai kisa sadi bahai ke thangai ne ajagao sogoi man nang kisa tai yoisa saikhenar so basically ang je খাইমানি আমো হুকে তো আং ডাইরেক্ট অনেক নেট রগ সার্চ খাই ন ডিফারেন্ট কলেজেস রক যে ইনস্টিটিউট রক প্রোভাইড খাইও culinary কোর্সেস রক বরক বাই গদালি মানো বরক বাই ডাইরেক্ট নং কন্টাক্ট খাই হুকে বরক ন থ্রু ইন্টারভিউ থ্রু telephone interview or any digital interview by no nan recruit khayo ta amtikhe norok thangman krengi mano ta aw hingkai nini phasing te sini je nai tongnai ro to mung nam hai muchung marak tong khang ka borok bo thangai mano aw hai ke seng rengmari ni khukti bo hai no bini je ung tong jorao ngai tong mani kok rok no seng saiman lai ka hai ke bo bai thanglai ne seng tini ni first round nai thok sini rengmari bahai ma tong bukha dik dik dangi tong kisa last tong ma bagay om bagay joto nislai beshi pressure feel khai tong kokre kasa lambi shas nawai nai start khale na hai ke nung obo to buji khana ble okay ni time start now 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bye khina count wow kaham na thung tong o ding tai kisa chai to khete bot kaham mang nai mai mui song na ni hamjak mani logi logi nok ni samrok no ga ham ke khaina ni gereng no abo sijagai tongoro no lebong noi ঠিক ঠাক bai kha tai kisa tong ko tai kisa do khang ke teibo jotni select apply ni manan ni kha khlayo ungkha ka bo change na ngi do juice selfie kaisa nagara besek jora rok nahar kana nei nei nung khawa chong no idea kokre nung obono complete khaima ka 1.19 second thank you da nin sini first round primary yagulo sabo besek manei nei sekangai tong phaidi seng hai ka bo kisa nai na layan sini first round yagulo sini 40 point manei nei sekangai tongo eli aboni yagulo rengmari 30 score manei nei second position aboni yagulo lipika 20 point manei third position aboni yagulo devika 10.2 nei bini khata khulogro ya pha first round ni yagulo hage seng tabok second round no thana sakan asuk samrok bo khlai lai khaba ngai kisa lengma haibong khaba srapsa seng rachamung khana mani bising tei sini khano kisa kachang ruwi seng second round no thanglai ne hage tam hen seng rachap lai sina hage gate borok khawo chongoi phaibani tini je rachapung no rachapna hane borok ni khorang hage tabuk kisa khanai nai len जों दिनै कायसे सरप्राइज नाय चिनि तै फांजोक न
kaisa rucap mungbai jung khorok bri na abo srungi phailai come on let's start 1 2 3 4 gana gana nung tong dekhe khapang khashirang gri fayo 사자야 꼭너 샤나 날 띠게 그장마 타이 봐요 먹을 발 먹을 그 라이라이 띠게 가방 가시랑 말이 너 가샤가오 딸이 버헐발 그의 정말 장말이 살리는 알아 허랑 그 장말 자두는 그림 헐마니 가나 가나 능동 띠케 가방 가시랑 비파요 샤자야 꼭너 샤나 띠케 그 장마 타이 봐요 Bahin sa kating surprise. Belai, no, hamlai. Đấy, a cho ra đi con rất là mùi tụi mình cả hai đứa na đi bây giờ nên bài to mà thấy trong cái này to hai đứa. Tại belai cho tông thật tay, kisa energy của mình mà hay. Áo hay cái sừng ta bước xin đi second round nó thằng này xin đi second round nữa khác trong brand. Hay cái sừng second round ni kisa rider rock sai rồi nè second round thì cái to nó buji khara trong prank cái to cái sini tamung ni cái tamung mà nên nó recap mu tamung tong cái recap mu mà tong này cái sini screen nó phunuk jang này video ya cái ba audio book này jang này cái abo nó video cái to je video monthly je phunuk jang abo nó rất sawai mà recap này cái audio này pura cái abo nó rất sawai mà recap okay buji khana bile lesson thang makan na okay tay ki sang kan ke buzzer do buzzer je buji wine je sakang tami mane bono press khai mane bono answer ma 이게 진나 진나 좀 maya ui khai ki tung la do okay sang lesson hi ke first video clue Devika song hamjak ma 함적마 바이송 함적마 가이샤 베라 보노 케는 버그이 망글락 버카오 시무낭케 보노는 시각 망글락 wow visual clue second Ellie temple na temple of devotional song devotional Christian song sa mo no man okay song na主每对对微笑寄宿拍布能让说给马来的比你他你能给不了的 Boy to walk ketong di. Wow. Tabuk khunju joto ni kekrak ketong di. Tabuk audio khna rejak nai. Tai abono kerengjak am hai rejak mong marjak. Ge tiar no tong na ble. Eddie. Patriotic song. Atma我的你，今年都怕着你，gặp lại má khó rằng nó khá đi, giữ ra ra, ở trên hao đi. Wow. Last ever audio clue thalai nai tabuk bahine khunju kekrak khe tong di ready Goria okay do Ellie balo balo balo
balo re balo. Chana ni bo Paya. Nagani po paya. Sige, Paya. Hi. Paano ka sa pantay ba niya? 어머니 여기는 바이카티니 second round sini 정프랭 round. second round ni yagulo sing score khana phasing thanglaina score sabu busman ka male all round 30 point mane ne sakang jaksini Elizabeth Koloi. 어머니 yagulo Devika mangha all round 10 point. Okay. Dabok sing thanglai sini third round no. Sini third round bujibo bujia. Sini third round gange bujibo bujia. Bujibo bujia gange sing je ino ge na masana mane nu. Ge je nu ge hi masana. Acha. Nenta Deepika ro batai to ni. Abo parang round ni. Hi ambai jawab mandi buji khanale bazariya achangene se hi lai jawab ge santabok khanai nai si third round buji bo buji ge santabok khanai nai Devika bai third round buji bo buji ge Devika ne buji khana bile aham ke buji kha Kisa sairiga di bai. buji mane je taba ang basai tongo ro ge ne amna hi ma sanai ge je ino hi ma sanam nai je ihino ge hi ma sanai do gang no kai ba pasta sentence sanai abono nang hi bai Answer mani. acha ta buji khanale ready ke tok titio first khumbai ro bahai dongo library wo mayung man thogo borok muni churok hamana yawi butong ni mano Facebook go fry khai chai mano nung tini 5 pro nin logi koroksa borok bai nung mama lai shuka po Otubar ano ti amo extra question to okay Devika nung kaham no thangka tai ni na extra question to mani nung kaiba no kaham no thangka tai nung goromang kha 25 point Eli maka dig dani tong nung buji khana bole okay jeng lai man kha saban bai sing mai chao hospital a pai man thogo tang mala mulo belai no tung thawo ut freezer man thogo rail gari rail line choliwo ni nok ni kamrang ga bu hong diamond thayo Ma thayo ko bang ma. Kaham no thangka wa extra question kaham no thangka dai congratulations Eni nanda bu phang ni charang nango na phani Deepika den third round ni bage tiar tong na ble ke chenglai sinai da akon ready mobile phone fry khai chai mano Mano. borok khumphang hage khumtok wa chayo tuino sung nungi mano talo traffic duty khlayo kolomo kali tongo nung je kaiji mano yagulo nuai nuai sibuno mai chungiro mai chere mong no chupo cari mutu Cari ya boleh bai. cari apa mutu nale Cari ya. kene kaham no thangka saya apa extra question tongman kaiba no chakhani ni right answer congratulations jeng mari nang tiar no tong mable third round ni bagai ge senseng la sini do hai ni first sentence
haipong kaisa bethai रेलगाड़ी नायरिखरा साखातै मालो साबान बायजों याकसुओ हस्पिटाल रोगी नायजागो पुन तक्तिदियो नों निनि केक नो नों जेफ्रो संगो बा सनामो नों केक रक सनाम सनाम पुरो नों वासुसु थामजिगावै नों आजागा समरो मिक्स खायनाय नों सनामैने निनि क्लाइन नुरि हकब आंले जाया बेयाव निना केक निना एक्सट्रा क्वेश्चन काहांनो थंखाबो मोनो दै गायबानो जाखानो तो सिनि थर्ड राउंड नि यागुलो जों साबनि स्कोर बसक जों किसा साइमान लायने सिनि थर्ड राउंड द जतनो 25 पॉइंट माने जतनो सकांजाक हायके जों थर्ड राउंड नि यागुलो ताव 5 शपायका फोर्थ राउंड मोनो सिनि फाइनल राउंड अपने बिसिंतिनो सोंतिनि नि सिनि DD-O-Baisong साबो गप्लाइन कासिं साइमान लायने जतनो टियार न तंगबले यस ओके ताबो बाहायनो दालक मिश्लक दालक मिश्लक ओके काइथाम पुला जों भिडिअ एबा खबा सिनि मांक्लि फुनुक जाकनाय ओके मांक्लिओ जे तंगमानि आबुनो सिनि वइने बजार प्रेस खायै नरक आन्सार मारनाय ओमफ्राय नरक जतन टियार तंगनाले बे सोंचें लायसिने एली Mutileka Chakma चकमा Padma Shri Award चाका नेक्स्ट एली सादी Garo ni dance गारो डांस Yes, गारो yes. खनो मसामुनि कासा Wangala वांगला मसामु गारो कम्युनिटी Yes, Garo community Wangala This is my Okay, next. Okay, mangplio je funukja dono norok sini makanke mungsa. Malia Malia. Bong kanke hagi ni sini galaino sumuitam kereng rampodo joma. Oh Rampodo ke bosina Rampodo joma. একদম সলাই তংহা স্যার জাদুরাই গায় Bumong ke to Nazak Kok no kereng paham na tangka. Tabuk seng thanglai ne around ni no paithak seng mungdo. Abong kanke ang norok no kaiba. Ko tamna explain khai khnari nai jodi first explain no answer ta dido first explain ni pore second explain chanai apun kange norok answer bajar tamai marnai Okay obo kaisa jaga eba thai ni mung mano sini north east ni bising mung mano ba india ni ba country ni mung phanang mano do gangam haike third jor explain khaiye to mung no third thangi nai answer imang khangke 20 point manai do jodi ang fourth sentence sobi kanga ke apun ke mark point komi thang jabo 10 point second option no answer imanta rimano the third bo rimano get 20 man nai ke jodi to mung no fourth to sobi ka ke 10 nang thang sinai dabo kisa khaijagi thang sinai da dan ka apro to te kisa sirimani te explain bo ka nang thang ge buji khanale ke try khai di third je sentence bisingo no norok answer khangan try khai ke buzzer tamai mobodo je buzzer press kanya ke phaba buzzer tamai tumung no nang answer imale khan nang tai second je sentence ni khnawi abotai answer nan tai sep malia ta je tong ne but first maria first nge khnai na gre de brang second je pro buji tong khona second je sana ni start khaika afro norok ko press khaiman sini fourth round ni dalok mislok ni paithak je question ni clue rok kha bo khoroksa architect of modern india eba ring doli obo tripura no katal ke sanamna muchungmani khoroksa borokni sini jago first do second gange bo 1947 bishiwa ohanoya karinge rengmari sadeong sabo महाराजा बीर विक्रम शर्मा jaka
Tai 20 point rengmari ni bagi. Ge oboni login paikha tini ni sini fourth round. Asuk no. Interesting, no? Joto ni bagi hege ya sawi na lain. Hege sini fourth round ni ya gulo sini jora sok paikha tini ni DD-O-Baisong ni winner all round ni aba khaba os episode ni winner ni mung saklaina ni jora sok paikha. Tini ni sini fourth episode ni winner engka sini bukuk Eliza. Bomanta 115 point. Wow. Tai second position o tongo rengmari 75 point mare. Tai Lipika tai Devika no rokhorong ni tai injak 45 point mane. Yay. Hambai no joto no tai kaham no thangka joto ni bage khai di palke ya hokhrob lain. Haike sing sini tini ni phai shok paijak sini DD-O-Baisong sini bukok sangno kisi sa sini DD Tripura ni phasing tei kita yak pai aba prize distribution ni phasing thanglai sinai ge jotono narok sing tabuk prize nana ni phasing thanglai sinai phai sotono sini tolao thanglai siwan DD-O-Baisong ni mukumu kaisa borno yafarna phasing thanglai ne DD-O-Baisong mak ni bagai devi Nini bagai kaisa mukumu DD-O-Baisong mak. Lipika DD-O-Baisong hai mabagai galen hambai. Rengmari belai na hambai. Tai serta bukhangai sini memento ro ya khana phasi. Bilawa Devika nini bagai Lipika. Hari ini bagi DD-O-Baisong kaimani kaisa mukumu. Sini episode 4 ni winner Elizabeth. Hello Eli, galang hambai de congratulations. Thank you. Hari ini bagi Kotor na harmong bay, imang iya kilo.